Hello everyone, welcome back and thank you so much for joining me. Ke tlo re ke ba izingane this tempo. Vicky o tlile a na le Vuyokazi be ba maketse gore ka ba ile gore Vuyokazi o kae ka gobane ke gala sa tswelele re mo emetse gomme o rile ga tswella a tla na le Vicky gomme tirelo ya re batho bale ka mogo ke ba bonang ka gona go ne le se leng gore ba tlile ka sona. So tirelo o rile yena ga a tsebe Vicky mara o thomile go mo tseba lona letšatši le la ene tša gore o tlo sega Vuyokazi jana ba tša fela ka yona nako ka gore yena le Vuyokazi be ba le close ga kudu mo e leng gore be ba kgona le go nametšana ditroli ba tsamaya ka mokana ge ba na le Mpumelelo ba amogetše taba ya Sethembu. Bothata e bile ge e le gore go tla Virgin Girl ge ba fihla ba dula fase Vicky yana pa dumediša ke tsebiša yana pa tlhalosa gore ke yena mang yena o tsebana jwang le Mpumelelo ke crush ya Mpumelelo. So Vicky o mpotsitše gore ka ba ile gore lebaka ke eng gore Mpumelelo a se ke ba hlo a mo sendela di-message ke ka lebaka la eng gore go le gore o emišitše go bolela le yena. Ke nagana gore a se ka hlo a bolela le yena ka lebaka la gore ba ga Moseleko ke bona ba boletšeng gore a se ke be a hlo a bolela le yena ka ge e le gore Mpumelelo o boletše gore Vicky ke yena e leng gore o dira gore Vuyokazi ya tšwe ka gare ga relationship ya gagwe. Vuyokazi ga a sana le taba le selo ge a leka gore o bolela le Vuyokazi ga a nyake go theeletša. So Vicky ke yena e leng gore o pressurize Vuyokazi gore a skebe a hlo a ba interested mo go yena. So baba Moseleko o rile go kwa ditaba tšeo le Mayeni allegedly bana pa ba re bona emiša ka tabo e leng gore wa e dira le Vuyokazi ka gobane o theeletša bagotsa ba gagwe. Mpumelelo re ge a sendela Vuyokazi message Vuyokazi wa o tšea o sendela go Vicky gore o tseba jwang a ke tsebe gore ge a sendetše Vicky yena o di sendela go Mpumelelo gore mogotse ya ka o bolela so le so le so wa e swanetše gore o dire ka mokgo ka gobane a ka se bolele seo e le gore ga ana proof le sona. Mara bothata ko gore yena Mpumelelo o ba na le crush go yena Vicky o rile ga thoma bona Vicky ka bona mo lebelela ka mahlo a lerato ka re ye Mpumelelo o boletše yena re yena o ithatela mandombazane. So go ra gore o sa rata Vicky no ba ile gore o bone gore Vicky o hlalefile o tlo mo fa bothata. Basadi ba Maxhosa o ka re ba mo fa bothata mara Shifa o ba re o ba nyako dira Sethembu Cape Town se tšwele pele jwale go padile ka lebaka la gore Vicky ga a dumelane le tše e leng gore Mpumelelo wa di dira gomme Mpilo mmotšišitše gore and then wena ba go lahlile jwale na a re ba ntahlile a ke tsebe gore lebaka la gore a ntahlile ka be ile gore ke eng jwale ke re batho ba ratana wa tseba ene ke re ratile ka mokgwa tirelo a dirileng ka gona ka gobane tirelo a seng ke a bolela selo ge Vicky a šetše a fihlile o no homola a respecta Vicky ka gore mohlomongwe o tsebile gore go tlo šoba ge nka bolela ka gobane o kwele gore Vicky o a kgona go ipolelela motho e leng gore ge a bolela o feleletša e le gore o walla ke Vuyokazi ka re ga kgone go te tshwara ka se e leng gore se a diragala. So Vuyokazi o re yena ga a tsamaya le Vicky o ba nyako expose Mpumelelo gore Mpumelelo a kgone go tsebalega gore ke motho wa mohuta mang jwale ka gobane Mpumelelo ke ngwana Moseleko baba Moseleko o na le tšhelete banyana ba sa tlo mo tšhela ka morago Mpumelelo yeo ba ka se lebelele taba gore Mpumelelo o rata banyana bona ba lebeletše tšhelete tša ka ga Moseleko ke tše e leng gore ba di nyaka a ke bone gore ba mo rata kudu Mpumelelo se segolo go lebeletšwe tšhelete ya baba Moseleko ba nagana gore mohlomongwe ba tla kry-a di-sharesnyana from tšhelete e leng gore baba Moseleko o tla e fa Mpumelelo ore a ke tsebe ka gobane o ke bona o ka re bana ba rata fame ba rata gore baba Moseleko o ne mali. So Mpumelelo o boletše gore batswadi ba ka ba rile ke se ka hloke bolela le ba rile gore ke se ka hloke ba le connection le Vuyokazi ka lebaka la Vicky. So Vuyokazi ga a sa nyakega ka ga Moseleko ka lebaka la Vicky a napa re mpotše mo gore wena gore o kgaogane le Vuyokazi ka lebaka la ka e ka ba e le gore ke eng se ke se dirileng go bontšha gore ke sentše relationship ya lena wena ko wena o te tsenyeditšeng ka go se hlokomele bana ba gago o tsebe gore bana ba gago ba tlo godiša ke monna o mongwe ka ge e le gore wena o le monna o palela ke gore o ka godiša bana ba e leng ba gago wa ba hlokomela a era gore Vuyokazi o hweditše lesogana le lemša le e leng gore ke Sabelo ke ena e leng gore o take over from bana ba Vuyokazi mohlomongwe o ba fa bo ntate o tlo ba fa lerato la papa a ke tsebe mara Sabelo le yena ke bone
e le gore o ka re o nyaka fame ka Vuyokazi. Taba ke yone e leng gore ga e nkgatlhega gore Sabelo o ba bolela le kgarebe la gagwe a nyaka fame a tlhalosa gore kgarebe la gagwe le eme gannyane ka gobane yena o a tseba gore ke eng se e leng gore wa se dira so se bontšha e le gore yena Sabelo gore o nyaka go feleletša e le gore o kry-a fame ka lebaka la Vuyokazi ka ga e le gore Vuyokazi o rata ke batho ba bantšhi ene ebile re bone e le gore kula re bona right e blue tick mo go Instagram ya gagwe so go raya gore ka gobane o viewa ke batho ba bantšhi o rata ke batho ba bantšhi o bone gore ge a le connected le Vuyokazi gore o moswere o raya gore o tlo thoma go hwetša fame ka ena ka morago a ka no tla mo tlogela goba a tswela pele ka ese Tempo a re tsebe gore o tlo feletša e le gore o dira bjang yena Sabelo ka gobane o bontšha e le gore a ke tshepe gabotsebotse gore o tlo tswela pele a rata Vuyokazi ka mokgwa e leng gore Vuyokazi o tlo kgotsofala ka gona ge e le gore wa mo rata be a ka se bolele ka mokgwa e leng gore be a bolela le mama ngwana gagwe e leng gore o ba bolela le ena mo founetša mmotšha gore a ka ba e le gore goreng o bo bolela gore wena o nyaka go nyala Vuyokazi ke eng se se go gapeletšang gore o nyake go nyalana le yena na a re wena gomola o tlo bona gore ke dira eng so le kgarebe le lona ke tsebe gore ke eng se se mo gapeletšang gore a tšee dilo tše le a diše social media ke tsebe gore o trya go expose Sabelo or Vuyokazi o nyaka gore ba kgaogane go ba jwa mara ga re ba sa tšo ratana a ke bone e le gore ba ka kgaogana gane jwale eno ba gore tlo mo Vuyokazi o tla lebelela di-red flags a re o ka re o tlo bapala ka nna a fetša le yena a dula a mo tšhabela ka gore go ba celebrity ya go monate batho ba phela ba go lebeletše batho ge ba etla mo go wena ba tla ka dilo tše dintšhi ba bangwe o tlo ipotša gore ba tla go wena e le gore ba go rata gante batho ba ga ba tle ka lerato ba tla ka go direla go tla go nyaka se sengwe mo go wena ge ba fetša ba tsamaye ba kry-ile fame ka lebaka la gago so Vuyokazi o tshwanetse a lebelele gore ke eng se Sabelo a se nyakang go yena so Viki yena o ba trya go lwela Vuyokazi a nyaka gore Mpumelelo a emiše ka se e leng gore wa se dira ene a tlogele go blame yena gore relationship ya gago e fele ke ka lebaka la gagwe o re gore e fele ke ka lebaka la mekgwa ya Mpumelelo so Vuyokazi le yena o boletše gore yena wa makala ge e le gore Mpumelelo o bolela ka gore yena o nyako ba le virgin e be yona e thomang go aga motse wa ga Moseleku o e leng gore o stotla ke Mpumelelo a re Mpumelelo ke kgala a jola le banyana ba ma-virgin ba bantšhi so o thoma o makala gane jwale gore goreng gane jwale a thoma go e dira e sefke tabe e kgolo eo ka gore kgale banyana ba e leng gore wa ba tseba Viki ntše e le ma-virgin gore Mpumelelo wa mohlalosetša ka bona nagana nke o tseba di-girlfriend tša boyfriend tša gago tše dintšhi o di tseba ka mokana ga tšona ba go botša gore mang le mang le mang le mang ke virgin aowa ke bona o ka re tirelo Vuyokazi ba hloka counseling ba swanetše gore ba humane thušo ka gobane ge ba ka se humane thušo pain e leng gore ba e kwele ba e kwešiše ke Mpumelelo e sa tlile o tšwela pele mo go bona ene gape ka gare ga ese Tempo o tsebe gore monna ke yena a swanetšeng gore a go botše wena wa tshwanela gore o bolele dilo tše dintšhi monna ke hloogo wa lapa o swanetše gore o rata o sa rate o kwešiše gore ke eng seo e leng gore monna o wa se nyaka ke tsona tšeo tša itseng Tempo. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe. Ta-da.